For the Lord is good, for his mercy endure forever. For the Lord is good, for his mercy endure forever. Say out loud, for the Lord is good, for his mercy endures forever. Thank you, Rwanda. Thank you for this nation. Once again, thank you for the musicians. Thank you, Apostle Dr. Paul. And then his dear wife and then his children. Those host protocols and delegates all over. That he came from other nations. That you are standing for the nation of Israel. Other Africans, God bless you. I might probably read the Holy Bible. If you can all stand and then read, please, with me. And then Genesis chapter 12. And then I will be speaking 7 blessings upon each one of you. And then 7 blessings on the continent of Africa. When we are aligned with the Word of God. Let we all stand for the glory of God. Let him just... And then God says to Abraham, what verse? Genesis 12, chapter 1 to 3. The Lord had said to Abraham, leave your country, your people, your fatherhood, go to the land I will show you. And then there is 7 blessings. If you obey one obedience, you will have 7 blessings. This is God speaking to Abraham, and God is speaking tonight for each one of us. Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Imana imwereka imigisha 7 imusaba kuyumvira. Namwe rero ndi bubasabe ngo nitubyizera tukemera iyo migisha Imana izabidukorera. And verse 2. 7 blessings in those. I will make you into the great nation, number 1. And then number 2, I will bless you. Number 3, I will make you a name great. Number 4, and then I will blessing. Number 5, I will bless those who bless you. And number 6, whoever that curse you, I will curse them. Number 7, all people on the earth will be blessed through you. Let's stretch our hands. Father, we pray right now in the name of Jesus. As I speak your holy written word, dear precious Holy Spirit, you help me so I can be able to speak boldly the mystery, the gospel of Yeshua. I thank you, Father God, for the freedom of this nation. I thank you, Father God, for the country that we came from, America. A freedom of religion, a freedom of press, a freedom of speech. I thank you, Father. The African has been blessed. That way we can open up here and then praying and then magnifying Jesus. And
dushobora gusenga tukazamura izina ryawe ndabigushimiye. Thank you for the 7th blessing that is coming upon your people. Urakoze ku migisha 7 imanukiye ubwoko bwawe. For those who that are watching all over the global world. Abadukurikiye umwanya ku isi yose. In Jesus' name. Imana ibaho umugisha mu izina rya Amen. You may be Yesu. seated and then tell your neighbor, the Lord is good, for his mercy endure forever. Amen. Mushobora kwicara bwira mugenzi wawe ngo Imana ni nziza kandi imbabazi zayo zihora iteka ryose. And God is speaking to Abraham. Imana yabwiye Abrahamu. And then simple, and then he told him, Abraham, iramubwira mu buryo bworoheje. get out of your nation. Irambwira ngo Abrahamu va mu gihugu cyawe. You know, last night there were deliverance. Umugoroba watambutse batwigishije kubohoka n'inzego enye umuntu anyuramo. The 4D. Muribuka inzego enye twaraye twize. And then God says to Abraham, Imana ibwira Abrahamu, come out of your nation. va mu gihugu cyawe. Like for the Israel people from Egypt. Abisirayeli nk'uko mubizi. And then God says, come out of Egypt, Exodus. N'Imana yarababwiye ngo nimuhaguruke muve muri Egiputa. Exodus means is coming out. Kuva bivuga guhaguruka ukava ahantu. And God said to Moses, Imana ibwira Mose, go my people. genda Take them out from the bondage of Egypt, ubwire ubwoko bwanjye buhaguruke ubuvane mu buretwa muri Egiputa. which is Exodus coming out. Nibwo bahagurutse bava muri Egiputa. And then God says to Abraham, Imana ibwira Aburahamu, and then he says, Abraham, iravuga iti Aburahamu, coming out of your nation. haguruka uve mu gihugu He cyawe. obeyed. Arumvira, He obeyed. arumvira, He left his nation. ava mu gihugu cye. And God says, Aho if you leave your nation, Imana iramubwira ngo nuva mu gihugu cyawe, I'm about to give you another nation. nanjye nzaguha ikindi gihugu. Say everybody, hallelujah. Vuga uti haleluya. And then Abraham obeyed to leave his nation. Aburahamu yumvira Imana ava mu gihugu cye. He doesn't know where to go. Ntabwo yari azi aho agiye. After his father died, Ise amaze gupfa, and then he says, from your father hold. Imana iramubwira ngo aho, And then he come out. vaho. But he took his brother, Ariko yafashe mwene and wabo. then which is Lot. Uwo ni Loti. And then he was not delivered 100%. Mu by'ukuri Aburahamu ntiyabohotse rwose. He obeyed everything. The greatest thing that he obeyed was leave his nation, the worship of idol. Igihe Imana yamubwiraga ngo ave mu gihugu cye, yamusabaga guhaguruka mu gihugu gisenga ibigirwamana. Icyo Aburahamu yaracyumviye. The ancient of religion of Abrahamic, which is they are worshiping 24 hours non-stop, which is the sun. They worship sun, because if it's night, they have to put it together fire, so they have to worship 24 hours non-stop. Aburahamu mu gihugu yaturukagamo bari bafite imyizerere yo kuramya izuba. Baramyaga izuba ku manywa, bwakwira bagacana umuriro kugira ngo bakomeze baramye umucyo. When the ancient religion that bound him, oppressed him, icyo gihe rero Aburahamu akiri iwabo yaraboshywe mu myizerere y'abakarudayo cyangwa se abo mu gihugu when he cy'Imesopotamiya. heard the voice of God, Yumvise ijwi ry'Imana, and then he come out. arahaguruka. Hallelujah. He Haleluya. come out, and then Arahaguruka. he told him, Hanyuma I will bless you 7 blessings. Imana iramubwira ngo nzaguha imigisha 7. Number 1. Umugisha wa mbere, Number 1. umugisha wa mbere, And then God says, I will make you a great nation. ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. You leave your nation, Iyo avuye mu gihugu, I will give you another nation. No, not now, saha gusa, but the life after your grandchildren in the whole world. kandi si muri ubu buzima gusa. Aburahamu uzogera imbyaro ku zindi, uzamenyekana imyaka n'imyaka. And then the relationship of Abraham Iyo tureba Aburahamu, and then Africa, tukareba ihuriro rya Aburahamu na and Afrika, then at one point Abraham came to Africa. dusanga hari igihe Aburahamu yaje ku mugabane wa Afrika. As they have told you, Nk'uko nababwiye, Africa was back then, they were Upper Africa, Lower Africa. nababwiye ko Afrika yagiraga amajyaruguru n'amajyepfo. South Africa, North Africa. Habaga Afrika y'amajyepfo na Afrika There was y'amajyaruguru. one nation.
ariko cyari igihugu kimwe. So Abraham came to Africa. Afrika rero Abrahamu yarayisuye. And drink water of Africa. Yanyoye amazi yo ku mugabane wacu. And then clothing of African clothes. Yambaye imyenda y'impu z'Abanyafrika. And then Abraham and Sarah came, and then other refugees, they live in Africa. Abrahamu na Sara baje nk'impunzi batura ku mugabane wa Afrika. And they drink the water from Nile. Banyoye amazi yo muri Nile. Joseph came to Africa. Yosefu yaje muri Afrika. Africa was connected with Israel. Afrika yari ifite ahantu ihora ihurira na Isirayeli. With the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Imana ya Abrahamu, ya Isaka na Yakobo. With the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. And then Joseph came from Africa. Avuye muri Afrika. And then he saved the whole globe, the whole world. Ni muri Afrika Yosefu yakirije isi yose inzara. So Joseph was in Africa. Yosefu yari atuye muri Afrika. Drinking African water. Yanywaga amazi y'Abanyafrika. Clothing African clothes. Yambaraga imyenda y'Abanyafrika. Eating African. Yaryaga ibiryo by'Abanyafrika. Matoke, bishoboke ko yaryaga igitoki. And what is ugale? Bishoboke ko yari ubugari. And then what else? Kinyarwanda? Ibirayi. Ibishyimbo. And then they were eating all this food in Africa. Bishoboke ko Yosefu yari ibi biryo byose. And then he had a word of wisdom. Muri Afrika ahabwa ijambo ry'ubwenge rivuye ku Mana. To save the whole continent of the whole globe. Imana imwereka uburyo yakiza isi yari yugarijwe n'inzara. And God have showed to bring solution to the king of Africa. Imana iha Yosefu ubwenge bwo guha ibisubizo by'ibibazo umwami wa Afrika yari afite. And then Joseph came, and then he told him the 7 fat cows and the 17 cows. Murabyibuka ko Yosefu yabwiye Farawo inzozi za nzozi arazimusobanurira za nka zari zibyibushye na za nka zari zinanutse. And then he told him about prosperity and then famine that will be taking place around the globe. Ziriya nka zagaragazaga imyaka y'inzara n'imyaka y'uburumbuke. Yosefu asobanurira umwami uko bizaba. You see, the relationship of the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Joseph, is connected with Africa. Murabona ko Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo na Yosefu yari ifite ahantu ihuriye n'umugabane wa Afrika. And they had a very strong relationship. Kandi Imana yari ifitanye ubusabane bukomeye n'uyu mugabane. That's why he have the secret and then the revelation of this man of God, apostle. Niyo mpamvu iri yerekwa umukozi w'Imana intumwa Paul yagize ni yerekwa ririmo ibanga rikomeye. He is connected with the Israel nation. Kubera yuko intumwa yabashe kwihuza na Isirayeli. Been able to study of Hebrew. Kuba yaranafashe umwanya akajya kwiga igiheburayo. Because he is going back to the origin of being an Hebrew. Kuko arimo arasubira inyuma aho amateka ahera. And then all Moses was in Africa. Turabizi ko Bibiri tubwira ko Mose yabaye muri Afrika. And then growing up in Africa. Mose yakuriye muri Afrika. And then drinking the Nile water from Africa. Yanywaga amazi ya Nile. And then clothing from Africa. Yambaraga imyenda y'Abanyafrika. Raised him an African's kingdom. Mose yarerewe mu muryango ndetse no mu myumvire n'ubwami bw'Abanyafrika. Moses was protected by the African leaders. Mose yarinzwe n'abayobozi b'Abanyafrika. That's what I'm praying for the nation of continent of Africa. Niyo mpamvu nanjye naje gusengera umugabane wa On this Afrika. great and persecution critical time for the nation of Israel. Ko muri iki gihe Isirayeli itotejwe. So they can adapt and then stand with the nation of Israel. Byibuze umugabane wa Afrika uhagararane na Isirayeli nk'uko byahoze. And then to protect the nation of Israel. Byibuze umugabane wa Afrika urinde igihugu cya Isirayeli nk'uko byigeze And then kuba. to pray for the nation of Israel. Byibuze umugabane wa Afrika usengere Isirayeli nk'uko byigeze kubaho. Why is this? Kubera iki? Because this is the nature and the culture of Africa. Kuko ibi ni wo muco wa Afrika. And then Moses came to Africa. Mose yaje muri Afrika. And then he was protected by the African, raised by Africans woman of Queen. Mose yavukiye muri Afrika arerwa n'Abanyafrika arerwa n'igikomangoma cy'Umunyafrikakazi akurira mu bwami bukomeye bwa
bwa This is Afrika. the right time to stand and to pray for the peace of Jerusalem. Iki rero nicyo gihe ngo abanyafurika bahaguruke basengera amahoro ya Yerusalemu. Pray for the nation of Israel. Pray for the nation of Jerusalem. Iki nicyo gihe abanyafurika bakwiye gusengera Israeli bagasengera For those who Yerusalemu. that they pray for the peace of Jerusalem, the word of God says they will be prosper. Ngo kuko abasengera amahoro ya Yerusalemu ntibazabura gukira, ntibazabura gukomera. But there is the prosperity means it's not about money. Iyo tuvuga gukira cyangwa se There ubukungu, is 7 points that the prosperity that will come. ntabwo tuvuga amafaranga, Prosperity of mind, ahubwo turavuga ubukungu bwo mu mitekerereze, peace of mind, turavuga amahoro the y'umutima, prosperity of the family, turavuga gutunganirwa mu the muryango, power of the unity, turavuga amahoro mu the muryango, nation, the healing of the nation, turavuga gukira indwara kw'igihugu, the divine protection over the nation, turavuga kurindwa kw'igihugu, the divine prosperity over the nations. ubukungu bwo mu buryo bw'ubumana mu gihugu. When you are aligned with the peace of Jerusalem, Iyo womatanya n'amahoro ya Yerusalemu, automatic you will be blessing, you will tap in 7 blessing. byaze bikunze uhita winjira muri ya migisha irindwi. Hallelujah. Say everybody hallelujah. Hallelujah. So Moses was in Africa. Mose yavukiye muri Afrika akurira muri And then I Afrika. have a good news for you. Mbafitiye inkuru nziza. My Savior, Umucunguzi my wanjye, Redeemer, the uwancunguye, King of Kings, umwami w'abami, the Lord of Lords, umwami w'abami, Jesus Christ, Yesu Kristo who was in Africa yaje muri Afrika when they've been killed by the king of Herodians. igihe Herode yicaga abana. God, angel came to Joseph. Marayika w'Uwiteka yasanze Yosefu. Now there is a nation Hari igihugu. that understands Abwira Yosefu ngo hari igihugu the God of gisobanukiwe. Abraham, Gisobanukiwe the Imana God ya of Aburahamu, Isaac, Imana ya the God Isaka, of Jacob, Imana ya the Yakobo, God of Joseph, Imana ya the Yosefu, God of Moses. Imana ya And then Mose. the angel of the Lord came. Marayika araza. And then now, Uyu I mwanya want you to go. ndashaka I want uhaguruke. you to go. Ndashaka I uhaguruke. want you to go. Ndashaka uhaguruke. Where? Ese ndajya he? To Africa. Marayika aramubwira ati hungira To muri Egypt. Afrika, jya muri Egiputa. They know how to protect you. Kuko abanyafurika bazi They have to kurinda. protect Moses. Bamenye kurinda They Mose. have the culture of protection. Bafite umuco wo kurinda. They will never reject you. Ntibazaguta. They will stand with you. Bazahagararana They nawe. will stand with you. Bazahagararana They nawe. know what they are doing. Bazi They kurinda. understand the covenant. Basobanukiwe They isezerano. understand the covenant Basobanukiwe of isezerano. the covenant of Abraham, Isezerano rya the Aburahamu. covenant of Isaac, Isezerano rya the Isaka. covenant of Jacob. Isezerano rya They Yakobo. understand the Africans. Abanyafurika They bararyumva. are not illiterate. Ntabwo ari injiji. They are not knowledgeable. Ntabwo ari injiji. They are knowledgeable. Ahubwo bafite When it ubwenge. comes God, Iyo bijyanye ku bintu they are by'Imana, knowledgeable. abanyafurika babyumva They vuba. understand Babyumva vuba. about Berit. Berit means is covenant. Bazi ijambo isezerano. Berit. Mu Kiyahudi bivuga biwit. They understand about Berit. Bazi ijambo biwit. Berit is a covenant. Biwit ni ijambo rivuga isezerano. Berit is a covenant. Bisobanuye isezerano. I see people, Hari abantu njya mbona and then when they greet, iyo baramukanya, come on. When they greet not like this, but they greet here like this. hari abantu nzi baramukanya muri ubu buryo bafatanye ku kuboko. They took the blood from here. Kubera yuko baba baranywanye amaraso, barakoranye igihango. And then they say, your enemy is my enemy, and then they mix the blood. Bakanywana bakavuga ngo abanzi bawe n'abanzi banjye, inshuti zawe n'inshuti So zanjye. this is the covenant. Bagakorana They isezerano. understand what covenant is. Basobanukirwa imbaraga The z'isezerano. Africans understand, they are smart. Abanyafurika ni abanyabwenge They are sijiji. smart in the spiritual realm. Mu bintu by'umwuka barasobanukiwe They know cyane. what covenant is. Bazi imbaraga ziri inyuma They y'isezerano. know that their God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Bazi imbaraga z'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. They know, and
That's why the angel of the Lord came to Mary and then to Joseph. Go to Africa. You will be protected. You will be protected. You will be fed. You will be fed. You will be drinking the water of Africa. You will have the clothes of Africa. And then no problem. Me casa to casa, my house is your house. Me casa to casa, my house is your house. Karibu, 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 karibu. And then he understand. And then the angel of the Lord came to Joseph and then Mary. And then he was there, protected. My Savior Yeshua. My Redeemer Jesus. He was in Africa. He was not in some other countries. He was not in South Asia. He was not in some other countries. He was not in Europe. But he came to Africa. That's why I say Africa. Haguruka. Haguruka is a country that protects and then arise Africa. ijambo haguruka mu rurimi rwacu rwa kera rw'ikinyafrika ni ijambo rivuga ngo ni igihugu gihaguruka kurinda, ni igihugu kirinda. They understand about the power of covenant. Basobanukiwe imbaraga ziri mu isezerano. In Genesis chapter 26 verse 12. Mu itangiriro 26:12. God says to Isaac, Imana ibwira Isaka, I have a covenant with your father. Naso. I have a covenant with your father. And I will never leave you. I will never forsake of you. I will be with you. I will protect you. Because you understand about the covenant. And in Genesis chapter 12, 26 verse 13. Oya tujye mu itangiriro 26 umurongo wa 13. Isaac plants a crop into the land, and the same year reaped 100 because the Lord blessed him. Verse 13, the man became rich, and then he became wealthy, content to grow until he became very, very, very wealthy. Itangiriro 26 umurongo wa 12 n'uwa 13 Bibiliya iravuga ngo Isaka abiba muri icyo gihugu, muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100. Uwiteka amuha umugisha, uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho ageza aho yabereye umukire cyane. This is the power of covenant. Izi ni imbaraga z'ibinyuma He remembered the father of the covenant. Muzi ko hari se wakoranye isezerano n'Imana. And then he remembered his son's covenant. Imana yibuka iryo sezerano n'uwo mwana imuha isezerano. And then Isaac threw a crop, and in the same year 100-fold reaped. Bibiliya iratubwira ngo muri uwo mwaka Isaka arabiba asarura inshuro 100. And then the Holy Bible says he became rich, and the man became wealthy, rich, and rich. Bibiliya iravuga ngo uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho ageza aho yabereye umukire cyane. So he's the God of Abraham, ni Imana ya Abrahamu, and then the God of Isaac, ni Imana ya Isaka, and the God of Jacob. Ni Imana ya Yakobo. And then again we have the Holy Bible says, Bibiliya iratubwira ngo Genesis 31 verse 27. Iyo dusomye mu itangiriro 31:27. And then for the man that doesn't have no covenant, abatari bafite isezerano, and then he told him, watch out, do not touch this man. utari ufite isezerano ashaka guhemukira uwari ufite isezerano. Imana iramubwira ngo witondere uyu muntu ushaka guhemukira, because I have a covenant for him. kuko uyu muntu ariho isezerano ntabwo akorwaho. Touch not the anointing upon this man. Bibiliya iravuga ngo ntukore ku mavuta
Because I have a covenant with this man. So the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, and then he understands about the covenant. And then the African nation understands the covenant. Because they know, even from Queen Sheba, the relationship of Africa and then Israel. She was admiring and then wondering about the wisdom of Solomon, King Solomon. Queen Sheba, she have to go to the nation of Israel to see the wisdom of Solomon, King Solomon. Not only that, in the New Testament, and then if you see book of Acts chapter 8, let's continue the relationship even in the New Testament. The queen of the continent of Africa, as I have told you earlier, the relationship of Africa and then the nation of Israel. And then you know the eunuch of Ethiopia. When the Holy Bible says Ethiopia, it means it's black. It's the continent of Africa. And then he was reading the book of Isaiah. To read the book of Isaiah, number one, he have to be a Jew. Number two, you have to be very, 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 very rich. And then number three, he was not an illiterate, he was the most educated person. So Africa was not an illiterate, it was a smart and a knowing and a high educated people. So the queen Candace in the K, and then her finance minister, he was an official, he was not an ordinary person. He was an official of the government of the continent of Africa. And then he has to take to worship the God of Abraham, Isaac, and Jacob to Israel. So he was not just only talking and then going there. And then he was taking the tithe of Thai from the continent of Africa as an official of government finance minister of Queen Candace from Africa. Uwo twakwita minisitiri w'ubukungu w'icyo gihe ubwami bw'ikandaki yatwaye amaturo atwara ibyacumi kugira ngo bajye kubitambaho igitambo muri Isirayeli. So Africa is, they know the God of Abraham, Isaac and Jacob. Abanyafrika rero basobanukiwe Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Like Abraham was a Gentile before he became Israel. Nkuko Abrahamu yari umunyamahanga atarahinduka umuyisirayeli cyangwa se umuyuda. And then now the African nations, uyu munsi ibihugu bya Afrika, they are the worshiping the God of Abraham, Isaac and Jacob. Biri kuramya Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. With finance, and then they were going and then taking an offering to go to Jerusalem. Muri iyi nkuru y'umwamikazi w'ikandaki dusanga bafata ubukungu bwa Afrika bakajya gutanga impano muri Israel. So there is 7 festivals of worshiping. Hari ibirori birindwi cyangwa se uburyo burindwi bwo kuramya Imana. And then rabbi knows and then apostles knows also. Ndabizi ko umwigisha abizi ndetse n'intumwa ibizi. And New Year means is Rosh Hashanah.
muri Israeli y'umwaka mushya utangiye hari ibirori byitwa Rosh Hashanah. Rosho means is number 1. Rosho bivuga ngo ni iya mbere. Shana is good year. Shana bivuga ngo umwaka mwiza. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Yom Kippur. Hari ibirori bya Yom Kippur. And then you continually Yom Festival. Hari ibirori bya Yom bitandukanye. And then it continue, the day of how the Israeli coming out from Egypt also. Hari ibirori byo kwizihiza uko Abisirayeli bavuye muri Egiputa bajya muri Israeli. The tabernacle. Hari ibirori byo So there is a 7 festival. Hari ibirori birindwi muri Israeli. So one of the festival, umunsi umwe muri ibyo birori birindwi, every Israeli from all over the globe, Abisirayeli bose ku isi, they have to take with an offering to go to the nations to worship the God of Abraham, Isaac and Jacob. baba bagomba gutwara ituro muri Isirayeli ngo bajye gushima Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. After he give an offering, bamaze gutanga iryo turo, and then he come back, nibwo basubira and then he was reading the book of Isaiah. dusubiye kuri ya nkone rero y'umunya-Etiyopiya, Who believed the report of the Lord? ya nkone yo muri Etiyopiya yari ivuye nayo gutanga ituro, noneho isubira inyuma isoma igitabo cya Yesaya, nibwo yahuye n'Imana. Surely he took all our sickness. Bibiliya iratubwira ngo ninde uzizera ibyo twabwiwe. Surely he took all our disease. ngo yatwaye indwara zacu zose. Surely he took all our worriness, our anxiety. Ibibazo twari dufite, agahinda twari dufite. Surely he took all our sin. Ibyaha byacu byose yarabitwaye. By Jesus' stripes we were healed. Mu mibyimba ye niho dukirira. If you were healed, we are healed. Niba ukira twarakize. As I'm speaking right now, nk'ubwo ndimo kubivuga uyu the Holy mwanya, Spirit is telling me to tell you, umwuka wararambwiye ngo those who nkubwire, are watching all over, kuko twese turi he kureba. sent his word and then he healed them all. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yohereje ijambo ryayo God wants you rikiza to live abantu. long life. Iryo jambo riha abantu ubugingo. God wants you to live a long life. Imana irashaka kubaho ubuzima He was bw'igihe reading the book of kirekire. Isaiah, a man from the nation of continent of Africa. Wa mugabo wasomaga igitabo cya Yesaya yari avuye ku mugabane wa Afrika. So he went back Asubira inyuma, and then he saw him aramureba, by another Jew. areba undi Muyahudi. And then he had a very big revival. Hahise haba ububyutse And butangaje. then, the Holy Spirit interacted him and then sending him. Umwuka wera amugendaho aramwohereza. And then he asked him a question. Aramubaza. Do you understand what you are reading? Uwo mwanya Filipo aramubaza ati ibyo uri gusoma urabyumva? Philip. So Philip, Filipo aramubaza. he is a Jew. Yari Umuyahudi. Aramubaza ati. And then the Ethiopian also, he's a Jew, the African man. Kandi no muri Egiputa ni Abanyafrika. If he would not be Jew, he would never go and then greet him. Iyo ataba Umuyahudi mugenzi we ntabwo bari kuganira. Filipo ntiyari kuganira nawe ngo bumvikane iyo bataganira mu gihe burayi. Because the Africans have the same African and then Jewish clothes. Abanyafrika n'Abayahudi imyenda yabo cyangwa imyambaro yabo irenda gusa. He was an official, Yari umuyobozi yego, but he was dressed like a Jew. He's a Jew. ariko yari Umuyahudi, yari yambaye And then nk'Abayahudi. Philip also Jew. Filipo yari Umuyahudi. So he was translated by supernaturally. Uwo mwanya Filipo atwarwa mu mbaraga z'umwuka And then wera. ask him a question. Ahita abona ya nkone arayibaza Do ati you understand? ibintu usomye urabyumva? Unless someone will explain to me, Aravuga ati umuntu natasobanurira ntabwo how am I going to be nabyumva. understand? Ese batabinsobanuriye nabyumva And ne? then he preached to him Jesus. Hanyuma atangira kumubwiriza And then he Yesu. went back to Africa Asubira muri Afrika, ya nkone isubira muri Afrika with joy. yishimye. With joy. Yishimye. Tonight, Uyu mugoroba it is a night of joy. ni umugoroba Because w'ibyishimo. the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Kubera yuko Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo iri hano. And then Isaac, Isaka, and then he became very wealthy. Bibiliya yatubwiye ngo Isaka And then he yabaye became umukire. wealthy. Ngo yabaye He umukire became very cyane. wealthy. Yabaye umukire cyane. But the enemy was trying, they jealous on him, the Gentile. Ariko abanyamahanga bamugirira ishyari. The people that don't have no covenant. Abantu batazi imbaraga z'isezerano. And the Palestine. Abantu baba mu And then byaha they jealous on him. bamugiriye ishyari. And then he moved back. Arabahunga. And then again he moved back. Akomeza guhunga. And then do you know what he takes him?
uzi aho yamutwaye as they squeezed him, uzi aho bamushyize as they squeezed him, uko bakomezaga as they kumubyiga squeezed him, uko and then he bamubyigaga jumped up to his destiny. bamwinjiza aho Imana yamugambiriye And kujya then the place called Rehoboth. ajya ahantu yitwa Rehoboth. Say everybody Rehoboth. vuga uti Rehoboth. This night is a night of Rehoboth. uyu ni umugoroba wa Rehoboth. For those who that you are watching around the globe, abadukurikiye ku isi hose whatever the enemy meant over your life, ibyo Satani yagambiriye ku you buzima have been bwawe squeezing, you have been squeezing, you have been going through. Satani akagutugatuga 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 But as a man of God, ariko nk'umukozi I am w'Imana speaking and declaring on you naje kukubwira ngo this night, uyu in the mugoroba name of mu Jesus, izina rya you will Yesu have the peace of mind, uri buhabwe amahoro you will have a y'umutima joy, urahabwa you will have a umunezero protection. urarindwa In the name of mu Jesus. izina rya Say Yesu in the name of vuga uti Jesus. mu izina rya Say Yesu in the name of Jesus. vuga uti mu izina rya Say in Yesu the name of Jesus. vuga uti mu izina rya Say Yesu everybody in the name of Jesus. vuga uti mu izina rya Yesu Say everybody in the name of Jesus. vuga uti mu izina rya Yesu Hallelujah. The haleluya seventh blessing is coming on you. imigisha irindwi iraje ku buzima bwawe I'm going to speaking over you. ngiye kuyatura ku buzima The seventh bwawe blessing. imigisha Then Rabbi irindwi will come and then he will bless you with the Hebrew also. ndaza gusaba umukozi w'Imana nawe aze akwatureho umugisha mu Kiyahudi Because you have obeyed kubera yuko all the wumviye way to come ukaza to listen the Holy Bible. ukaza kumva ijambo And then you ry'Imana have obeyed kuba to wumviye know your God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. ukaza gushaka kumenya Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo Hallelujah. haleluya This is your night. uyu ni umugoroba wawe Those who already have been struggling with so many things, hari abantu bari kurwana n'ibintu from this day on, ariko kuva uyu as the munsi man of God, ngiye nk'umukozi w'Imana appointed, ordained, commissioned by the Almighty God, Imana yarampamagaye iransiga I have to cancel 7 different meetings in Europe. hari inama zitandukanye zirindwi nasibye i Burayi I was in France, nari mu I Bufaransa was in Germany, nari mu Budage I was in Swiss, nari mu Busuwisi I was in Malta, nari Malta and then I had another 3 programs in UK. nari mfite izindi nama eshatu mu Bwongereza Another plan in Holland. nari mfite n'inama mu Buholandi But last April when I come here ukwezi kwa kane k'uyu mwaka ubwo naje with doctor, nari kumwe na doctor they've asked us, the team here, baratubwira hano and I love them. kandi narabakunze abantu batwakiriye ubwo twazaga And then the hospitality, the welcoming, uburyo batwakiriye neza it melted our hearts. byatumye imitima yacu yoroha And we were so blessed by Rwandan people. abanyarwanda baduhesheje umugisha You are amazing people. muri abantu badasanzwe So we talk, turavugana hagati yacu and then he says, I don't know, the war is going on. arambwira ati simbizi dufite intambara muri Isirayeli I don't know if I can make it. sinzi nimba nzabishobora kugaruka But the miracle of miracle, ariko igitangaza kirenze ibindi and then I say, I bitangaza will believe with you. ndabwira nti reka twizere You will come out. uzaza uzabasha And gusohoka then we pray. turabisengera After he fly out, amaze kugenda the old airplane was closed. akiva muri Isirayeli indege zose zirahagarikwa muri Isirayeli barazifunze ubu nta ndege zigenda Is that a miracle? icyo si igitangaza This is miracle. icyo ni And then igitangaza I've told him, ndamubwira I will make it to happen. I've told him I'm coming. ndambwira ngo nzaza I'm coming from Europe. nzava i Burayi And then he told me, you are so busy. When are you coming? arambwira ngo se ko ufite akazi kenshi we kucyuje I say, by hook or by crook, ndambwira ntibyanze bikunze I will come. jyewe nzaza If I find a flight, I will come. nimbona indege inzana jyewe nzaza If not, I will fly with any private jet, whatever. nintabona indege nzafata za ndege abantu bagendamo bonyine private jet We need to have many airplanes. ejo nahawe umugisha ubwo intumwa yavuze ngo tugomba gutunga indege zacu kuko ibyo yavugaga agenda ari imbizi If he can ride bike,
nimba dushobora gutega moto cyangwa igare ukaba wagenda n'igare cyangwa ukanyonga igare cyangwa moto, if you can drive a car, nimba watwara imodoka, they are all made of metal from the dust. byose byakozwe mu byuma bicuzwe. And then they are made also the airplanes also. Simple, the one goes to the ground and then the other one is on the air. N'indege ni icyuma cyakozwe n'umuntu, nk'uko moto igenda ku butaka, n'indege n'uburyo abantu bagenda mariko mu kirere, byose ni kimwe n'icyuma. Because I've been traveling many times maze kugenda mu bihugu bitandukanye with Dr. Maurice Serrano, nagendanaga n'umukozi w'Imana Dr. Maurice Serrano, with on his private jet. yari afite indege ye bwite. What a blessing. Mbega umugisha. In 15 days we were 7 African countries. Mu minsi 15 twari tumaze gusura ibihugu 7 bya Afrika. And then doing a lot of work for the Lord. Tugakora umurimo w'Imana bitworoheye. So my brother and my sister, bene data, I bet you this. reka mbabwire, The Lord gave me and then covenant. Imana yampaye irindi sezerano. I see people, nabonye abantu, when I speak over their life, iyo mbivuze ku buzima they don't bwabo, have no choice. nta mahitamo baba bafite. They have to be prosper. Barakira byanze bikunze. Poverty is a murder, it's a killer. Ubukene burica. And then we will take off the veil of poverty from the continent of Africa. Tugiye rero gukuraho uwo mwitero w'ubukene ku mugabane wa Afrika, tuwuvaneho. Personally, I hate poverty. Jewe ku giti cyanjye ubukene ndabwanga. I don't like poverty. Ntabwo nkunda ubukene. I want to give you one Holy Bible, please. Hari umurongo nshaka kubasomera. Book of Psalm chapter, and then I'm going to be blessing you. Zaburi, hanyuma mbahesha umugisha. 109. Zaburi 109. Verse 17. Zaburi 109 umurongo n'uwa 17. When I read this Holy Bible, igihe nasomye Bibiliya, I say my personal enemy is poverty. naravuze nti jyewe umwanzi wanjye ni ubukene. He loved the pronouns, of course, may it comes on him. He found no pleasure in the blessing, may it be far from him. He wore cursing as his garment. It turned into his body like water, into his bones like oil. Yakundaga kuvuma kwe kumugeraho, kandi ntiyishimiraga kwifuriza abantu umugisha ukamuba kure, kandi yambaraga kuvuma nk'umwenda we, kwinjira mu nda ye nk'amazi, kwinjira mu magufwa ye nk'amavuta. 19. May it be like a cloak wrapped about him, like a bolt tied forever around him. Kumuhindukire nk'umwenda yambara, n'umushumi ajya akenyeza. 17, 18, 19 out loud. Can you all stand, please? Reka mbasabe duhaguruke twese dusome 17, 18, 19. Those who that you hate curse and those who that you hate poverty. I want you to stand with me. Ndasaba abanga ubukene n'abanga umuvumo duhaguruke dusome iyi mirongo. Especially when you read it in Hebrew. Rero iyi mirongo iyo uyisomye mu Giheburayo, Apostle Dr. Paul is here. He will teach you deep. Intumwa Dr. Paul Gitwaza ari hano azabigisha imirongo I thank God that you have neza. a spiritual father that understands the Hebrew. Ndashima Imana ko mufite umubyeyi wo mu mwuka uzi Igiheburayo. So read for me, please, out loud. I want you to read. Reka twese dusomere hamwe Zaburi 109 umurongo wa 17, 18, 19 dusome. Yakundaga kuvuma kwe kumugeraho, kandi ntiyishimiraga kwifuriza abantu umugisha ukamuba kure, kandi yambaraga kuvuma nk'umwenda we, kwinjira mu nda ye nk'amazi,
kwinjira mu magufwa ye nk'amavuta, kumuhindukire nk'umwenda yambara, n'umushumi ajya akenyeza. Amen. Again. Twongere. Out loud. Kandi dusome cyane numva amajwi yanyu. Yakundaga kuvuma, kuvuma kwe kumugeraho, kandi ntiyishimiraga kwifuriza abantu umugisha, umugisha ukamuba kure. Kandi yambaraga kuvuma nk'umwenda we, kwinjira mu nda ye nk'amazi, kwinjira mu magufwa ye nk'amavuta, kumuhindukire nk'umwenda yambara, n'umushumi ajya akenyeza. Amen. Stretch your hands, please. Zamura ikiganza cyawe cy'iburyo. Jesus. Yes. Let the 7 blessings come upon each one of them. Reka imigisha irindwi ibamanukeho bose uko bari hano. The 7 blessings that has been spoken to Abraham. Imigisha irindwi wavuze kuri Aburahamu. I thank you, Lord. Ndagushima Mana. Because he obeyed. Kubera yuko. And then he told him, to the marvelous light. Umwereka umucyo utangaje. And God, you have been promised and then speaking over his life. Mana wavuze umugisha ku buzima bwe. I will make you a great nation. Waravuze ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Surely you have given him a great nation. Wamuhaye igihugu gikomeye. What is flows with honey and milk. Igihugu gitemba amata n'ubuki. And then I'm speaking over your people. Kandi bindabyatura ku bwoko bwawe. When they left all the idols. Ubwo barekaga ibigirwamana. When they destroyed the idols and then the ancient religion of witchcraft. Ubwo bavuye mu myizerere ipfuye kuraguza n'ubupfumu. And then when they come out of darkness. Ubwo bavuye mu mwijima. And then they come out of darkness. Ubwo basohotse mu mwijima. You have forgiven your people. Warabababariye. You have made them peculiar people. Wabagize ubwoko bukomeye. You have made them chosen people. Warabatoranije. You have made them, Father God, forgiven people. Wabahinduye ubwoko bwababariwe. Before they were not God, but now they are aligned with the covenant of God. Mbere nta sezerano bari bafitanye nawe, ariko uyu munsi bafitanye isezerano nawe. And then I bless them in the name of Jesus. Ndabahesha umugisha mu izina rya I Yesu. bless them going out, bless coming in. Ndabahesha umugisha basohoka, ndabahesha umugisha binjira. I bless them in the nation of Rwanda. Ndabahesha umugisha mu Rwanda. So they can be a model to the other African countries. Kugira ngo bakomeze kuba igihugu I bless Kenya, Rwanda. Ndahesha umugisha u Rwanda. I bless all the continent of Africa. Ndahesha umugisha umugabane wa Afrika. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu. And then number 2. Icya kabiri. And then the Holy Bible says, I will bless you. Bibiliya iravuga ngo nzaguha umugisha. And then God says, I will bless you. Imana iravuze ngo nzaguha umugisha. Like to Isaac, he says, I will bless you. Nzaguha umugisha. I will make you a great nation. Nzaguhindura ubwoko bukomeye. I will put you Rahbot. Nzakujyanire Hobot. Your life it will be stretched. Ubuzima bwawe bwaguke. Your life it will be move on. Ubuzima bwawe butera imbere. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu. The blessing comes on you. Umugisha ukumanukire. The blessing of Abraham comes on you. Umugisha wa Haguruka The blessing of Isaac comes on you. Umugisha wa Isaka ukumanukire. The divine protection over Jacob is coming on you. Umugisha w'Imana ukumanukire. And then number 3. Cya gatatu. I will make your name great. Nzogeza izina ryawe. I will make your name great. Nzogeza izina ryawe. God will elevate your name. Imana izakogeza. Your name it will be known around the world. Izina ryawe rizamenyekana ku isi yose. The continent of Africa will be known. Umugabane wa Afrika uzamenyekana ku isi yose. When I say the continent of Africa, it's not about the land, it's you. Iyo Imana ivuga Afrika ibivuga wowe. It's you, woman of God, man of God. Wowe uri hano umukozi w'Imana. You are appointed, you are ordained, you are commissioned. Wowe uroherejwe, wowe uratoranijwe. As I come all the way sent by the Almighty God. Kandi Imana niyo yonyine ikohereje. Give me this message to release upon you. Ubu butumwa bwasohotse ku bwawe. And God is saying, I will make your name great. Imana iravuze ngo zogeza izina ryawe. I will make your name great. Zogeza izina ryawe. I will make your name great. Zogeza izina ryawe. I will make your name great. Zogeza
name of Jesus. mu izina rya Yesu. After he became known, amaze I kumenyekana, will make you a blessing to others. Imana yaravuze ngo uzaba umugisha ku bandi. As you are welcoming Moses, ubwo yakiraga Mose, as you have welcoming Abraham, nk'uko bakiriye Aburahamu, as you have been welcoming Yeshua nk'uko bakiriye to Yeshua the continent of Africa, ku mugabane wa Afrika, I will make you a blessing to others. nawe nzaguhindura kuba umugisha I will w'abandi. make it to the other African countries. uzaba umugisha ku bindi bihugu bya I will make it to Afrika. Asia blessing. uzaba umugisha ku bindi I will make bihugu. it to Europe. uzaba umugisha ku Burayi. I will make it blessing to Central America, North America, South America. uzaba umugisha ku mugabane wo muri Amerika y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. I came from the nation Jewe naje mva mu gihugu that have a freedom gifite umudendezo. from America. naje mva muri Amerika, Then I'm ministering kandi ubwo ndimo gukorera Imana, in Middle East. ndi gukorera Imana mu burasirazuba We are bwo doing- hagati. It's not like open ground here. ntabwo ho abantu bisanzura nk'uko mwebwe mwisanzuye We are hano. doing underground. twebwe turi gukora umurimo w'Imana twihishe, It is between life. kandi ni ubuzima bw'abantu, But the Lord is helping us ariko Imana iri kudufasha muri uwo because murimo of your prayer. kubera amasengesho And yanyu. then God's people. bwoko bw'Imana And then he says, aravuga ati I will make you a blessing. ngo uzaba umugisha, As you are standing with the nation of Israel. uzahagurukana na As you Isirayeli, are welcoming Jesus to the continent of Africa. wakire Yesu ku mugabane wa Afrika. That's what it says, I will make a blessing. niyo mpamvu yamubwiye ngo uzaba umugisha. And then God says here, Imana iravuga ngo I will bless those who bless you. kandi nzaba umugisha bakwifuriza Anyone, umugisha. anybody speaks blessing on you, umuntu ukwifuriza ineza I will bless you. nzamuha umugisha. On the body of Christ, two people are persecuted. ku isi hari ubwoko bubiri butotezwa. Two people are persecuted. ubwoko bubiri butotezwa ku isi. Two people. ubwoko bubiri, The body of Christ umubiri wa and Kristo the nation of Israel. n'igihugu cya Isirayeli. Because God has covenant with the nation of Israel. kubera yuko Imana ifitanye isezerano na Isirayeli, And then God has covenant also with the body of Christ. kandi Imana ifitanye isezerano n'umubiri wa Kristo. Even though there is a lot of persecution. niyo mpamvu batotezwa. And God says, Imana iravuga whoever that bless you, ukuvuga neza akaguha I will umugisha, bless him. nanjye nzamuha umugisha. Whoever that speaks positive about you, uvuga ibyiza kuri wowe, I will line up with you. nanjye nzagendana nawe. Whoever that speaks good things about you, ukuvuga ibyiza, whoever that speaks positive about you, uvuga ibintu byiza kuri wowe. say everybody hallelujah. Haleluya. Rwanda, God bless. The freedom that you have here like this. Abanyarwanda mwahawe umugisha kuba mufite uyu The mudendezo, open ground that you have here. kuba mushobora guteranira ahantu nk'aha. I don't want you to take it for granted. ntimukabifate nk'ibisanzwe, In the nation of Eritrea, kuko muri Eritrea next Ethiopia, hafi ya Ethiopia pastors are in prison for the last 20 years. hari abashumba bamaze imyaka irenga 20 bafunzwe. North Korea, ntabwo baterana. Saudi, muri Korea y'Amajyaruguru ntibaterana, muri Arabi Saudite ntibaterana, Saudi Arabia, Arabi and then Saudite other countries. n'ibindi bihugu. Even in Europe right now, n'i Burayi uyu munsi you can talk anything, wavuga ibyo ushaka, but the moment you talk about Jesus, ariko iyo utangiye kuvuga Yesu you are in trouble. wisanga mu kaga. But thank God for Africa. ariko Imana ishimwe ku bwa Afrika. Africa became a blessing Afrika izaba umugisha, to have an open ground to worship Jesus kuba dufite aho dusenga tugashima with the Yesu. freedom. ni umugisha, ni With the umudendezo, freedom. ni umudendezo. Woo. I will bless those who bless you. nzaha umugisha baguha umugisha. Now it's serious. bitangiye gukomera rero, I will curse who cursed you. ngo kandi uzakuvuma nzamuvuma. Whoever that against you,
umuntu wese ukwifuriza nabi. You are the apple of my eye. Wowe uri imboni y'ijisho yanjye. Don't touch the anointing one. Ntugakore ku wasizwe. Touch not the anointing one. Ntugakore ku wasizwe. Touch not the one that gives by God. Ntugakore ku wasizwe n'Imana. The greatest gift God can give is the anointing people. Impano ya mbere Imana yatanga ni amavuta isuka ku bantu bayo. They are blessing to the city. Abasizwe They rero are blessing to the nations. baba umugisha mu bihugu byabo. And then God says, Imana iravuga ngo whoever that curse you, abakuvuma. God says, Imana iravuga personally, je ku giti cyanjye I will come against them, I will curse them. nzabarwanya mbavume. Number 7, blessing. Umugisha wa karindwi. And then all people of the earth. Kandi muri we nimo imiryango yose yo mu isi. Say everybody all. Vuga ngo abantu bose ku isi. Say everybody all. Vuga uti abantu bose ku isi. Can I see your hands all? Fata ikiganza cyawe uvuge ngo abantu bose. Say all. 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 Abantu bose. All. Abantu bose. Abantu bose. All. Wait. Abantu bose. All people Abantu bose. on the earth, Ku isi we bless bazahabwa umugisha through you. binyuze muri wowe. Because you are aligned Kubera yuko with the God of covenant of Abraham. ufatanye n'Imana igendera mu isezerano rya Through Abrahamu. you, Muri wowe nations will be blessed. ibihugu bizahabwa umugisha. Europe is waiting for you. Uburayi buragutegereje. Europe is waiting for you. Uburayi buragutegereje. France is waiting for you. Ubufaransa buragutegereje. Just recently, did you know what happened in France? Mwumvise ibyabaye mu Bufaransa? The supper of Jesus Christ. Mwabonye ukuntu basuzuguje ameza y'umwami muri ya mikino ya Olympique irimo kuba. On the Olympic. Muri Olympique. And then they put all kind of people up there. Bashyira abantu ibintu bikojeje isoni. But the time has come for Africans. Ariko igihe cyageze ku Banyafrika. On France of bike, the bike of Africa, France. Mwabonye abanyonzi b'amagare. He is a person that from my country, from our nation, that he became #1 in 100 years for the first time. His name is Benjamin. Hari umunyafrika wa mbere wahataniye umudari w'izahabu. Yabonye uwo mudari w'izahabu nyuma y'imyaka 100 nta munyafrika uratsindira uwo mudari. Yavuye mu gihugu cyanjye yitwa cyangwa Benjamin. In 100 years, hashize imyaka 100 the first black man in France, umwirabura wa mbere mu the Tour Bufaransa, France of bike, muri ariya marushanwa and then y'amagare he won the cup. yatsindiye igikombe. And then, you know, sometimes naturally speaking, when something is spiritual realm is winning, the natural is manifesting. Hari ibintu tuvuga mu mwuka abantu ntibabibone ariko bikagaragara mu mubiri abantu bakabona ibindi birimo bikoreka kubera ko byahereye mu mwuka. So the European was coming here and preaching the good news and giving their life, and they've been killed, they've been died. Abanyaburayi baje ku mugabane wa Afrika baza kubwiriza ubutumwa. Now is the time of Africa. Ubu rero hageze ko Afrika, the season of Africa, Abanyafrika, all nations shall bless through you. ibihugu bizahabwa umugisha binyuze muri Because you are wowe. aligned with the covenant of Abraham, Isaac, and Jacob. Kubera yuko muri mu isezerano rya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Yes. Nibyo. Yes. Nibyo. Say everybody yes. Vuga uti yego nibyo. Say everyone yes. Vuga uti yes. 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 Haguruka. Afrika. Haguruka. Afrika.
Haguruka. Afrika. Afrika. Haguruka. Afrika. Haguruka. Afrika. Afrika. Through you, the whole earth shall be blessed. Through you, the whole continent shall be blessed. Through you, the whole Asia shall be blessed. Through you, the whole Europe shall be blessed. Through you, South Pacific shall be blessed. Through you, Central Africa shall be blessed. Through you, Africa. Through you, through you, through you, North America, America, USA shall be blessed. Through you, Europe, through you, 7 continents shall be blessed. Through you, the whole earth shall be blessed. Through you, through you, through you, through you, I can see. Through you, through you, say through me, through me, through me, through me, the whole earth shall be blessed. Through you, through me, the whole continent, Central, North, Africa, Europe, China, India, South Pacific, Australia, through you, the whole Middle East, the whole Middle East, Egypt, through you, Africa, Haguruka, Haguruka, Haguruka. Stretch your hands. zamura ikiganza cyawe. Thank you, Lord. Nimwigire hino abasengere umugisha wa Abrahamu na Isaka na Yakobo. Let me ask that you come forward, that they speak the blessing of Abraham, Isaac, and Jacob upon you. Nimwigire hino, mwigire hino. Let me ask that you come forward. Gwino, please. gwino, gwino. Come forward. Okay. Come Okay, forward. run. Come Come forward. Come There is a forward. blessing. Sinister Hari apostle. umugisha, hari umugisha, hari umugisha. Mukomeze Mose. Iki ni igihe cyo kubaka igicaniro cy'Uwiteka. Abacunguwe muhaguruke, twese twubake icyo gicaniro. Iki ni igihe cyo kubaka igicaniro cy'Uwiteka. Abacunguwe muhaguruke, twese twubake icyo gicaniro. Oh Afrika, haguruka, urabagirane Uwiteka. Azimenyesha kuri Afrika. Oh Afrika, haguruka, urabagira
Dr. Rabbi Brelebelai. Nsabe Dr. Rabbi cyangwa se umwigisha Brelebelai. And an apostle. Ari budusengere. Dr. Rabbi Paul. Hanyuma Dr. umwigisha Paul. They will bless you. Nawe aduhesha umugisha. Thank you, Dr. Hallelujah. Urakoze mukozi w'Imana. You heard the word of God. Mwumvise ijambo ry'Imana. The word of God is true. Ijambo ry'Imana ni ukuri. The word of God is alive. Ijambo ry'Imana ririho. If you have faith, Niba at the master seed phase, uri ku rwego rw'akabuto ka sinapi, the word of God will apply in your life. kwizera kwawe kukaba kungana n'ako kabuto kuzabyara ibintu bikomeye. God spoke to me. Imana yanganirije. Bless my nation Africa. Irambwira ngo humugisha umugabane wa Afrika. And speak the word of blessing to Africa. Kandi watura umugisha kuri Afrika. I will bless them. Ngiye kubahesha umugisha. I will make them shift. Kandi nzabahagurutsa. If you believe, niba ubyizera, niba ubyizera, you can get it, you achieve it. uri bubihabwe, uri bubikore, uri bubibone. Hallelujah. Hallelujah. I will bless you. Ngiye kubahesha umugisha. In Hebrew language. Ariko ndabikora mu Giheburayo. Even if you don't understand, mushobora kutabyumva kuko ari Igiheburayo. It's a blessing. Ariko n'umugisha. Yevarecha Adonai Yishmorecha Yair Adonai Panavalecha Vaunecha Yisa Adonai Panavalecha Veyasim Lecha Shalom 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 Be'etzia Shalom Be'Knisa Shalom Be'Rwanda Shalom Be'Kol Ha'olam Shalom Be'Kol Ha'olam Shalom, Shalom, Shalom Elohim, Shalom Adonai, Shalom El Elyon, El Shaddai, El Roe, El Elyon, El Shaddai, Shalom, Shalom. In the name of Yeshua, all the businessmen, you have a business. Abacuruzi. I'm telling you, naje kubabwira, from today, kuva uyu munsi, your business be blessed. umugisha uje mu bucuruzi bwawe. Ibyo ukora ucuruza Imana ibihaye umugisha. If you understand, niba ubyumva, a God of Israel came here to bless you. Imana ya Isirayeli yaje kuguha umugisha. It is not accident. Ntabwo ari kubw'impanuka. It is a divine plan of God. Biri mu mugambi w'Imana. Africa will bless ihawe umugisha 100-fold. inshuro 100. The next time when you come here, ubutaha mu giterane cy'ubutaha, many people they will give their witness. hari abantu benshi bazatanga ubuhamya. I saw in Tanzania. Nabibonye muri Tanzania. I saw in Kenya. Nabibonye muri Kenya. I saw in Ethiopia. Nabibonye muri Ethiopia. The God of Israel bless them. Imana yabahaye umugisha. The matter of the word of God. Ijambo ry'Imana nicyo cy'ingenzi. Not we are giving a blessing. ntabwo ari twebwe turi guha abantu umugisha. The God of Israel bless you. ahubwo ni Imana ya Isirayeli ibahaye umugisha. You start to see the seed for muzatanga